Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sagian gaya mababa oras. Nahaya mapenutulagar kano nada asalakaw arwar Rabi'ah ibn Ka'b al-Aslami, isa ko mga sahabat o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siya kini Rabi'ah na aya ida diem bedin saging sangka ia kapenutulatan noron na siya orago. Pejkan yang ku ahlu suffah. Mga miskin ada ke pasaniran, da ke pasaniran, da ke belinganiran, pud ku mga pubre. Asisiran mabubaling si ku masjid o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aya isa istailian na dinan di sirbisiwan su Nabi sallallahu alaihi wasallam, dinan di khidmatan kebebaya-bayaan niya su Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taman sa siku sa riwayat na mismo ayadin adirun di manutul na siya kini Rabi'ah. Ay tingin ula-ula kan na kasiming sa salatul isya. Lakid na ko si kukilid upay taw Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kadiangan disimaan uba din akailangan o Nabi kaanangan mibigay. Tama sa ruwa kurun penunuruga. Apkel ka na ako Nabi sallallahu, apkel ka Nabi supay taw niyan, na kailay niyan natutul ko na ko kukilid apay taw niyan. Allahu Akbar. Uditigyan na magdamaw sa Torah to nagi gito pang kaawa na kan so pay taw Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kap kebubayan ko Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mia pikir o Nabi sallallahu alaihi wasallam magani sa pamagay sa sagyang kuto dinanun di ka khidmati, dinanun di ka sirbisiwi. Mia kasalungan na tingin ko Rabi'ah, ya Rabi'ah sal, hay Rabi'ah na pamangani ka kaanakan kami bugay. Ato na Pitero Rabi'ah baka pamimikirangan na akong nga daan hay Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pamana saging kaya idad asiyaw ragun naptiro niyar ka, ptiro niyan ko Nabi sallallahu alaihi wasallam, mamimikiran ako daan. Masya Allah alaihi. Miya ito tawata. Miya sa Nabi sallallahu alaihi wasallam na tinaway. Na. Ya pamimikiran niya. Agi ko na singwan niya. Tinahirap yan na, tunay pumanin ka. Surabian na. Kapitero tanah miskin de kebelingannya tunai pimangannya ya Rasulullah bagi ako sa ditaran bagi ako sa kabalinganakan walay why nakala bagi ti Pitero Rabi'ah ay Pitero ay nada salaka warwar sa tigyan ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah as'aluka murafaqataka fil jannah, pemangani nakar kaya Rasulullah ami pagpedakan sa surga. Sagian kay deda siya orago nagiti pemangani niya. Dan yan sana iya pemangani niya na masuk sa surga malidas ko naraka ka Peter yang Rasulullah ayah Rasulullah pemangani naraka ami pagbedangan sa surga. Allahu Akbar. Taib. Yang sa Nabi sallallahu alaihi wasallam tingin hai Rabi'ah benda memang dorkasan. Tuniti ko Rabi'ah ayos na tigin na ya Rasulullah na nauisin na ungat ni pemani nakar ka na pia mimikiran na naging kaya dunia. Allahu Akbar. Siya oragun nagturun niya ka pia mimikiran na naging kaya dunia na nabetatap. Pia mimikiran na swalungan na more natatap. Why? Umamang niya ka sa ging kaya dunia para sa ging kaya dunia na kuda. Nagiti sabab apia mga niya ka nasutatap na gitu sabab papiamangan yang karga mi pagbudangan sa surga. Allahu Akbar. Sadayin sa pakataman. Nah, tinggal Nabi sallallahu alaihi wasallam kapaya mi pikir Nabi why importante na ya mi pamani sa pinaka-importante na kebakayaan na pamani niya na ikadua. Sarang mi pamani na ginana pinaka-importante pamani niya na kapaya mamani sa barat na talumpa o dinantitaran kas kanina pobre. Tingin ko Rabi'ah, au ghaira dhalik, bedna sa lakaw at pamangin na ka. Tanay Pitero Rabi'ah, ya Rasulullah,
giyang wasa nitar, giyang wasa talompa, giyang wasa wala ada kebelinganangan. Ayat Peter yang Nabi sallallahu alaihi wasallam katawan yung mga pagriya, huwa dhaka ya Rasulullah, ginambuhay Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Tunai tigu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berpitero Nabi Allahumma amin tarimanu Allah. Sebab sasu Nabi sallallahu alaihi wasallam na isa terbianian si ko mga sahabanian nagyang ko tuwa kang gelebag giyang ko tuwa ko mga asbab giyang ko tuwa di kang gelebag sa kesabab pa sa ipakarani ko Allah kesabab pa sa apakasunod tao si ko surga kesabab pa sa kipagpedan o tao si ko Nabi sallallahu alaihi wasallam na surga na tunay tigen fa'inni ala nafsika bi kathrati sujud na ugupi akong ka ko ginawang ka mapakandakal ka sukap sujud ka si ku Allah subhanahu wa ta'ala sukap pakandakal ako mga sambayang sukap pakandakal ako mga sunnah ay pakarani si ku Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam anna oras na putay kawafat kanya sallallahu alaihi wasallam Nabi aga kanya sa katero apakang guna si irakatano lang ulang wana mga manusia mga muslim. Fa'inni ala nafsika bi kathrati sujud. Ugupi akong kaguginawang ka, mapakadal ka, so sujud kasi ko Allah. Okay. Isa na naibtirbiya si ko, ibtirbiya Nabi kung mga sahabat, nagyang utakang galabak. Laban niya kinang ibtirbiya, na umani mabalakiyo, amalay paratiya, na giro ka noro na, hay, kuwan, pamangani ng mga sulgaw sa surga, kain na din yung kinang ipamangdo, nagyang utakang galabak, nagyang utak, simba si ko Allah subhanahu wa ta'ala, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin, simba nga sukad na nakataman sa mga kaumaraka, sukapatay. Iti miyalo yung rawi, miyalo ito sa ging tarjimat o Rabi'ah, oriano to na uman kamay din na kayo niyang ako Rabi'ah inong tahan na romuro ko sumusujud. Allahu Akbar. Sa siyang bintay na balasangan mo Allah kung kaya pamakinig iyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.